kumsang khat zakwa somni chhovel khan Italian pa Charles Ponzi chu United States of America rama sumdong turin kala Charles Ponzi chu sumdongin mitam takati hausa a mase kumkhat an hanral meu chuan asumdon na zia diktak aron langta a amari nang hattu te poisa a hun la US dollar 20 million z chu achan tirta ani he inbum na ro puile rap thak tak hi tun thleng hian ala oma chu tiang inbum na chu Charles Ponzi hming choin Ponzi scheme antita a mizo te chuan chia puam tin kan thelar ta ani hi kumsang khat zakwa somni chawa Ponzi an mi abum dan chu hetiang hi ani Ponzi chuan international reply kapan leile shalin investor te poisa chu ni somko chungin 90% ati punsak thei thu atlang au puya mitam takin chu chu sharein an poisa te chu an da lu chur chur maya international reply kapan manga asum no na hi adiglo na pakhat ma om lova ma se a thil ti kwal dan vela ani diklo om ta chu Ponzi hian international reply kapan chu alo le tak tak reng reng lo maya investor tharlam te poisa dalu chu investor masazok te hlo atan alo mang char char zo kalo ni kumsang ni som ni pathuma po hian Ponzi scheme emo chi apom tia soituri ala om reng maya MLM scheme emo pyramid scheme downline nei chi kanti nen hian combination of mm mai le ngala akal phung chu kum sangkhan zakwa somni chawa Ponzi an mi abum dan thauka ala ni reng ani tideu hian akal tlang pui thin ani mi pakhat emo pol pakhat hian company lem mi bum na tur an siam manga product zor nei ang deuin anin soyanga emo business model thadeu nei angin mase hi dot ni in eng product mang mai in an sumdong ngai lawani mase an zep latang ti chuan mi thahnem tak plok na tam tak pele thei tura in soin an poisa te ron invest turin an so manga alut nu nung te poisa ron chhun lu chu alut ma sa te hlo atan an manga chutiang chon alut nu nung te poisa chu alut ma sa te hlo atan an pezel mai ani tikhan hun an han kal zelanga alut nu nung tak tak te tan hlok ngai na om ta lo thina ni achan chu an chunga hlo latur an tam lutuka atopa hlo pek tur an nei zo ta lo thina poisa da tu ten poisa lak chho an tumin poisa lak chho tu reng reng alo om ta lo thina ni scheme than khata chuan mi in an rin theinan an poisa da chan ve chu long term atana da that ani thu te an soyanga kumthum atanga kumnga chung lak chhuat thei lo tur te an soyanga tikhan an poisa kha an lo pe pung emo an ti lain abum tu te chuan midang hlo atan atam jok an ma ni hlok na atan an lo mangkol thin ani Ponzi scheme hian ni phung an nei awang le chepom business hian mi pui min dan bik an nei awang hian hetiang hian investment him le him lo ani theidan kan te theita ani risk om lo emo risk om mang lawa sum mu theina anga anin soi hian chepom ani tlang pu ni kan thriat tur chu risk tel mi lo hian sum don na emo investment shim shim hi akal pui theilawa risk om lo anga in soi te hi chepom kan ti hi an ni du tlang pu ni lo regular le lutuga an pek le thei che hian rin hel tur zo kani enga tinge kan ti chuan investment le trading khovel a hian a che emo azat zat hi om theilo over consistency hi a om theilo reng reng ani investment reng reng hi chuk chho anga kal ani a regular taka hlo pele thei an ni chuan an investment ti danemo an sum don na kal mangka chui chian a poimo hle ani sarkar shet pui lo ho sarkar approved emo legal lekha phor turan nei le nei lawa hian chiang em bok thin ani chiapo ma sumdong tam tak chuan an office su ramdanga om angin anin soitlang pui thin ti hriat angaya ramdanga om ma se India rama sumdon na kalpui tur hian phalna government atang an nei tho tho angai awang hian chu tiang po phor theilo chu oilo top turani are deuh nuwa hlo an pek that lawa hian a in nghat le bokani Ponzi emo chiapom reng reng chu atir lama hian hlo emo apung hi alu jot jot thina achan chu mi an la tam lo boka a sweet spot emo avor top lai tak tak hian a hlok ani ma se mi an han tam chho zel ta ka chuan hlo pek tur an tam to kan ti to angin poisa lak chho hi a har sa ta thina ni chu tiang ani awang chuan sumdon na kalpui tu te hian an clients te chu a aya pung tha in an thlem dam ta thin ti hi hriat reng a poimo bokani phim khurangai hetiang chepom scheme hi tun laia stocks cryptocurrency le thil dang poisa peipun na mangin mi bum thin an tam em ani ti hriat a thale mai mi hming ho le sarkar approved anga insoin mi tam tak an bum kwal thin ti hriat a thale ani kan thian te emo chung te ina
chuta chuan apung a tha anti ang te hi mol mang taka sum thelu na chi ani lo ti hriat a thale ni heng kanon tar lan tak atang hian kan phim khur thiam ka be se a investment himle rin tlak chu keini mizo stock trader te hian kanon tar lang zelang mizo stock trader te hian mipuin hetiang lama awareness an nei thenan theitop kan chhuah zela keini hi chu SEBI Security Exchange Board of India approved thlap le sarkar hriat pui kan ni ti hi kan soi thar le du ani mizo mi puite investment lama kan pui thei renga description a hian keima ni biak po theina tur om reng ti karon soi thar le du boke ole khati zong khani se video thara kanin hmule theu don nia